napada na Balkanu, predstaviti vojni analitičar Aleksandar Radić, kako su se stvari odvijale, političku situaciju, odnos između zemalja i ja ću pričati o taktičko-borbenim temama, dakle, kako je sve to zapravo izgledalo i šta je istorija mogla da vidi više. Otvori vrata slobodno, da ljudi mogu doći. Eto tako, evo, predam reč. Drago mi je što sam večeras kod vas. Nadam se da ćete čuti koju zanimljivu reč. Trudit ćemo se, želim da čovjeku koji hoće da pokaže entuzijazam i pokazuje ga da pružim priliku, evo, da od poslednog uvoda, da sagledamo šta je uspio da nauči i koliko ga zaista zanima, koliko je fanatika u proučavanju materije, pa ćemo nekako prirodno podijeliti stvari. Ja ću dati neku uvodnu priču o tome kako je to zapravo Japan postao velesila i kako je uopšte došlo do toga da je jedno tako neravnopravno odnosu sila. Koliko god Japan bio moćan, ali bilo koji statistički parametri kada se poredi, bilo što je trebalo da bude kredibilno za procjenu šanse Japanaca za rat, išlo je njima na štetu, bez nade da će biti drugačije. I trebamo izložiti zašto je došlo do takve situacije. Zašto je Pearl Harbor? Takav mit, šta su Japanci tada htjeli da postignu, bez obzira na to što se desilo tog 7. decembra, znamo kako je čitava ta ratna priča završila. Ali da bismo je razumeli, moramo da odmotamo film i da se vratimo mnogo godina unazad. Da vidimo kako je Japan dospio do pozicije da bude jedna od zemalja koja je kolač globalne sile, sa nadom da nećemo pričati samo o faktografiji, o tome kako je nekad bilo, nego da shvatimo šta može u buduće da se desi. Za početak, pretpostavljam da svako od vas koga je Japan zanimao, a ne znam koliko ste duboko ulazili u temu, razumete da je reč o civilizaciji koja je za nas često neshvatljiva. I da su zapadni obaveštajci, američki primarno, engleski, holandski, koji su bili životno zainteresovani za proučavanje Japana, često bili zbunjeni suprotnostima njihovog mentalnog sklopa i suprotnostima koje oni pokazuju u svakodnevnom životu. Mnogo puta se dešavalo, kada čitate literaturu iz Drugog svjetskog rata, da su ljudi koji se bavili bili zbunjeni jednostavnim sitnicama. Zašto kod njih sve mora da bude kontra odnosno ono što oni znaju? Zašto se vrata otvaraju tako što okrenete ključom? Evo, a ne desno. Zašto imate ekstremno ponašanje od krajnje ljubaznosti, možete da pređete u ekstremnu brutalnost? Zbog čega? Ili pokušavate da izrazite svoju misao u nepreglednim lavinama rečenica, ili svetete to na hiku, pa kažete, kako da mi se danas slogova, koliko je, da li neko zna nešto hiku, pa da kaže koliko je slogova? Da, ovo nije ta praća. I japanska tradicija u sukobu sa modernim vremenima prije svega se reflektuje upravo kroz odnos sa Američkih država. Reći jedne neizmjernih ljubavi, jednu kopiranje modela života koji su Japanci gajali kroz 3 biološke generacije i kojih je doveo do direktnog sukoba sa tom zemljom koja njima bila uzela. Japanska istorija impresivna je kada se sagleda koliko oni imaju postojanje porodice, koliko su neke njihove vrednosti nepomljivo trajne za naše standarde, naročito na Srbiji. Znate, ima neki Japanac s kojima se razgovarao, sjedimo u takvom restoranu, neke znam djetinjstva, nikad možda postali prijatelji, ali i tako. Vole fudbal, pa se jednom od tih Japanaca dogodilo, a znaju oni koji se bavim kad smo poslali za kad se kuka tu nama, htio čovjek da gleda za njim, stoji ujuče u utakmicu, to je bilo nešto revijalno u Novom Sadu, prije par godina čovjek je došao iz Japana u Novi Sad, da vidi kako to izgleda. Najveći dio svog života je proveo, živeći krećući se, zapravo radeći svoj posao, vodećeg svjetskog glasnog fotografa, to je branša stekla ime broj 1, on već jedno 30 godina postaje standard, tako to izgleda slikati avion u letu, i po prirodi poslovni stalno negdje po raznih zemljama. Gledajte ga, razmišljate o Japancima kao takvima, nema jedan čovjek, kao shvatite, mi ne možemo da razumemo njihovu tradiciju koja biti drugačije. Recimo, jedan ključni ljudi, u Drugog svjetskog rata, knez Konoje,
koji je bio premijer par vlada i koji je u trenutku kada je pao sa vlasti 1941. godine zapravo pustio jedan talas zbivanja kojem je jedna militantnija vlada koja je vodio direktno odvela u rat. Potomak je porodice koja u kontinuitetu postoji od 12. vijeka. Šta je kod nas iz 12. vijeka? A njegova porodična linija jasno ide do 12. vijeka. Pitanje kako se biološki održali. Imali su jedan mali trik. Ako žena ne rodi muško dijete, posle 1, 2, maksimalno 3 pokušaja, legitimno da se sa ljubavnicama dobije dijete. Možda to nije prihvatilo damama sad ovde koje to čuje i kaže šta je njima, ali to se tako prihvaćalo kao standard. Kontinuitet održavan i recimo u literaturi postoji podatak da je knez Konoe, znači premijer Japana u tim kritičnim godinama, prvi u porodici posle 250 godina koji je rođen od zakonite žene, od one, znači prve u redu u njihovoj porodici. Japan je prošao kroz turbulentni srednji vijek, ispunjen neprekidnim građanskim ratovima. U 16. vijeku, kad su se pojavili Portugalci, onda su ostali htjeli tamo da nađu svoj komad kolača i da prouče da li je to dobro za kolonizaciju, donijeli su i vatreno oružje, pospješili su ratove, bili su još efikasniji. Borbe su bile brže, brutalnije. I taj period japanskih građanskih ratova, koji možda ako neko od vas gleda krosadne filmove, jako je lepo oslikan u njegovom okusu, dogao krajem 16. vijeka do uspostavljanja novih pravila igre. Šogunata, potpune premoći vojnog vođa nad imperatorom koji je postao samo simbol i odluke da se Japan potpuno zatvori za spoljašnji svijet. I narednih par stotina godina Japan se razvijao u njihovom obliku stabilne političke situacije i mira, održavajući samurijsku kastu, održavajući mitove Kodoa, puta cara, Bushida, njegujući to bez pravih izazova. Zaustavljeni su građanski ratovi, nisu imali invazije sa strane. I ove podatke navodim zato što nas oni zato što će nas oni dovesti do trenutka kada se Sjedinjene Države pojavljuju kao ključni faktor u promjeni Japana. Zamrznuto u srednji vijek. 1853. godine Komodor Perry pojavio se sa flotom pred japanskim obalama i pripretio topovima. I Amerika je doslovce ispostavila ultimatum. Sad ili nikad, otvarate se. Zašto? Odlučili smo da. Vi ste nam tržište. Amerikanci su postupili pragmatično, onako kako su radili tad i sad. Prvo su stavili na stol vojnu silu kao adut i zatražili su krupne, radikalne političke promjene Japanu i dobili su. Očigledno je Japanu već bilo sve zrelo za takav jedan novi pristup, pokušaj da se brzo savlada zamrzavanje istorije u srednjovjekovnim, prije svega, etičkim vrednostima, a onda i tehnologiju. Znate, možete da kupite pušku pa da ubijate svog sabrata brže, na veću udaljenost. Ali uređenje japanskog društva sa čvrstom, stalačkom podjelom i njihove vrednosti koje su njegove ostale su u dubokom srednjovjeku. Do dolaska Komodora Perry. Japanski car, koji kasnije, pod njihovom običaju posthumno, dobio ime za sebi za epohu Meiji, pokrene radikalno reforme. U 60. godinama 19. vijeka kreću da stvaraju moć. Od samuraja, od mite ljudi koji su kastinski organizovani, od ljudi čiji otac mora da bude samuraj da bi bio samuraj, koji su čitav život vježbali rukovima sa svojom tetanom i boračke veštine, odlučuju da u jednom momentu naprave nešto što je vojska industrijske civilizacije koje oni nemaju. Pozvali su instruktore iz Njemačke za kopnenu vojsku, Engleze za ratnu mornaricu i krenuli da rade. Ali u cijelini japansko društvo se okrenulo ka razvoju veza i ka Americi, ka Evropi, pokušavajući da slede sve, da kopiraju odjela, da kopiraju gradnje novih zgrada. Recimo, na kraju su posle neko vreme došli do ideju da naprave zgradu parlamenta u lažnom
zapadne civilizacije bilo je poželjno i jedino prihvatljivo. Krenuo je naravno razvoj industrije, krenuli su da se transformišu i u jednom neviđeno kratkom roku, lomeći prepreke, lomeći doslovce kičmu ljudima koji su bili protiv toga. Bez bilo kakve mogućnosti da se toleriše protivljenje novom vremenu, stvorili su jedno aktivno društvo, željno afirmacije, željno demonstracije sile. Pričamo o periodu od 1853. do kraja 19. vijeka. Za vreme odrastanja jedne generacije, biološke generacije, dospeli su od srednjeg vijeka do situacije u kojoj su kao klasična vojska nalik evropskima krenuli osvajanje. Prvo uspješan rat protiv Kine, onda 1900. godine, za vreme Boksarskog ustanka, oni su postali jedna od priznatih sila koje su smirivali Kinu i koje su dobili svoj kontrolni komad, dobili su mogućnost da se sa svojom vojskom budu u području Pekinga, dobili su svoju zonu odgovornosti. 1904. godine, munjevito, oni dospijevaju u rat s jednom tradicionalnom silom, sa Rusijom. Sa Rusijom koja je imala potpuno drugačiju tradiciju i koja se širila, kao što je Amerika išla od istoka ka zapadu, gotovo isto vreme Rusija se kreće od zapada ka istoku. Naravno, istorijski znamo gde se susreli naljasci, pa je to završeno na kraju, sticam okolnosti odlukom Rusije da proda Aljasku. Japan sad želi svoj dio kolača. Rusija i Amerika su tu zatvorili svoj interes za sve. Napravili su prirodne geografske celine. Rusija kontroliše jednu šestinu teritorija zemlje, sve američke države su se konsolidovale na glavnom dijelu teritorija Matici, dobile su Aljasku za novac. Na dalekom istoku evropske sile komandiju teritoriju. Indonezija u to se vreme zvala istočnom Holandskom Indijom. Amerikanci dolaze na Filipine posle uspešnog rata sa Špancima 1898. godine. Njemci traže svoje parčence, svi žele da dobiju neko parčence da pobudu svoje zastave. I Japan želi to da dobiju. I Japan ulazi u rat sa Rusijom. I uspešno vode te rat. I na kopnu i na moru. 1904. i 1905. Iako za rat u finalu možemo da kažemo da završen, grubo rečeno, posle toliko stradanja ljudi, nerešen. S sporazumom koji je predstavio konflikt. Ali ruska flota odšla na dno, Rusi su pretrpili poraz na kopnu, japanski militaristički duh je dobio sintezu tradicije srednjeg vijeka, samurajske bušido tradicije i sposobnosti da vladaju i puškom i bojnim okom. To je Japan jako sokolio. Već na kraju tog rata, 1905. godine, prvi put se pojavljaju ozbiljne varnice između Japanaca i Amerikanaca. Amerikanci su zapravo podržali Japanca. Otvoreno. Čak jednu od ključnih uloga u situaciji koja je Japan bio pred bankrotom. Nisu oni imali toliko razvijenu prirodu da bi finansirali taj rat. Odigrala je jedna banka iz američke država koja je bila vlasništvo jevrejske zajednice. A u jevrejskoj zajednici su imali negativan odnos prema Rusima zbog antisemitizma. Ali rat je završen tako što se Japan odrekao bilo kakve antireparacije. Japanski narod nije shvatio što se dešava zbog vrlo specifične medijske blokade. Poznati. I Japanci su išli do ulice i počeli da protestuju. Godinu dana kasnije, u Americi se desio sličan talas negodovanja prema Japancima. Njihov šovinizam je bio usmeren prema ideji kako će žuta opasnost da prevlada. Jeste da ta ideja, fraza žute opasnosti vodi ka Njemačkoj i njihov je vladar prvi taj ko potrebio izraz žuta opasnost, ali Americi u jednom trenutku zavladala histerija, odlučili su kako Japanci rođeni u Americi moraju da budu suzbijeni, da se stave u geto, da od njih dolaze velika opasnost. Jako interesantno što je u to vreme, a pokazalo se 1941. u situaciju po Pearl Harboru, i Japanci koji su živjeli u Americi su bili izuzetno lojalni s američke države. Bez obzira što su držali japanskih običaja. Ali u to vreme emocije su već drugačije, nisu postale bolje od Prvosvjetskog rata, jako je Japan bio na strani Antante, ali ostali su frustrirani i su želeli dobiti sve više i više. Japan je u periodu između dva svjetska rata ušao s populacijom koja je jako bezvlasna. Oni su imali nekih 80 miliona stanovnika, govorimo o nekom prosječnom periodu, ovdje su ušlo 30. godine, sa nekih
otprilike 1 milion stanovnika prirasta. Za povećanje Kine u to vreme imala oko 400 miliona stanovnika. Japanci su brzo rasli, teritorija je postala prenaseljena, a društvo nije bilo sposobno da apsorbuje seljačke mase koje su ostale sa vrlo malim količinama zemlje. Sad ne zvuči čudo, mi došli da pričamo o Pearl Harboru, ali mora da se opiše atmosfera koja je dobila do ideje da neko odluči u ratu za koju unapred zna da ne može u realnom poređenju resursa da bude dobijen, da je zadatak udarac kako je bio Pearl Harbor. A to je to bio. Međuratni period u kojem Japan vri od nacionalizma, levičarenja, od ekstremnih ideja. On se pokazali kao pogoda tlo samo za ekstremne ideje toga. Masa ljudi koja je zaista na ivici glave, srednja klasa koja se razvija, industrija koja kreće napred, osvajaju se nove tehnologije, sledi se zapad u rešenjima, ali sve nedorečeno, sve sa velikim raskoracima u odnosu na bilo što bi opisali pod izrazom balansirani razvoj. Dovodi Japan do radikalizma. Japanska vojska je tu poseban fenomen. Japanska vojska, zapravo, bolje da upotrebujemo opšti izraz oružne snage. Kad kažemo vojska, mi smo ono što smisla na engleskom armiji, vojska. Imaju dve komponente, dva vida, koje imaju paralelne strukture, vrlo moćne i nezavisne. Kopnenu vojsku i ratnu mornaricu. Kopnena vojska je već 1910. godine okupirala Koreju i ostali su tamo. Oni ulaze u Mandžuriju i postavljaju sebi za pravo da oni budu ti koji će tamo da uspostane redi pogled. Ima dosta analiza u ovo moderno vreme kad se malo tvorenje priče kritički, a ne samo jednostrano o tom vremenu. Zašto je Zapad kritikuo Japance, a oni su zapravo tada radili ono što su shvatili da su učinili zapadnjaci bilo gde su oni bili u prilici to uvedu. Mandžurija je bila veliko prostranstvo, dragocen Japana, koji i kao i sad imaju potpuno odsustvo sirovina, a pritom faktički su vladale razorene bande na tim teritorijama. Stvarno, efikasne centralne vlasti nije bilo. Iz japanskog ugla, oni su radili isto što su radili Amerikanci kad su osvajali teritorije i uzmali Indijanaca. U to vreme, vrlo malo vremena dijeli ta dva perioda. Vi u Americi u to vreme imate žive ljude koji su bili svjedoci osvajanja zapada. I Japanci smatruju da njima pripada pravo na širenje. Da oni imaju pravo na svoj novi životni prostor. Njihovo Lemeskala je bila Mandžurija. I tamo se formira jedna vrlo specifična formacija, kvantuška armija. Nije reći samo formacija, nego o specifičnoj ulozi strukturi japanske vojske i mornarice. Oni imaju u to vreme mnogo veću samostalnost nego što je da zamisliva bilo gdje od 20. vijeku u nekoj uređenoj zemlji. Generali, pukovnici, odlučuju o svojim jedinicama. Kao da su prirodni. Njihov osjećaj je podređen nacionalnoj ideji. Oni imaju talase nacionalnog romantizma u tome. Oni smatruju sve što čine, sve što naređuju, da je to za najbolje dobro japanske nacije. Ali oni postupaju kao da je to njihova privatna stvar. Kvantuška armija je zapravo bila centar moći za sve. Ona je odgajala oficire koji su htjeli da imaju politički utjecaj. I kvantuška armija na sebe preuzima prve agresivne korake, nameću pravila. Oni su imali određene zadatke u kooperaciji sa Kinezima na terenu, koji su mogli da poštuju. Kineska vlast je bila, morala se poštuju, kada reći o političkom ambijentu izgled, ali japanska vojska mogla da štiti pruge, mogla da štiti rudnike i to im je bilo dovoljno. I glavnac događa kod ovdje od Pearl Harbora kreće 1928. godine. Oficiri kvantuške armije odlučuju da ubiju kineskog komandanta ostavljog maršala Čaka. Postavljaju mu minu na krugu i on strada u vozu koji je naletio na japanski diverzant. Svi je pamutno što se desilo. Pa bi to uređeno ima više cilja. Kreću naredni incidenti. Tim godinama, 1928, 29, 30, 31, 32, vojska je ispunjena raznim grupama koje žele da ostvare svoju viziju kako treba da izgleda Japan u budućnosti. Japanski car, to je mlad čovjek, ne može
s obzirom na svoju specifičnu funkciju i ideju koju ima imperator Japanu, da se direktno miješa u zbivanja. I stvara se jedna čuda klima u kojoj, da ne bismo opisali detalje, primjer te neke atmosfere, recimo, uhvate grupu oficira koji su odlučili da krenu pobudu. Znate, ne bilo kako pobudu, nego tako, da su sjednu glavu katana, da pobiju pretpostavljeno. Vođa grupe dobije 20 dana zatvora, njegov zamenik 10 dana zatvora. I odlično su se vremenski prezentovali. U to vreme, ugrubo, u japanskoj vojsci postoje dve grupe. Jedna se zove, a japanski novinar za to vreme se dali ime kontrolnog klika, a druga klika carskog puta, Kodo. Kontrolna klika, koja je prevladavala u francuskoj armiji, je smatrala da Japan može da osigura svoju poziciju kad hoćete Kinu. Ona je bila ratna opcija koja je tražila da Japan riješi svoje probleme tako što će samo Mančuriju i Kinu kolonizovati. Oni su htjeli novo rođenje, novi japanski povradak, novi azijski povradak. Pojednostavno. Jer ima tu mnogo različitih podpravaca. A klika carskog puta je htjela idealističku sliku. Baza Mančukuo treba da se, to je država stvorena na teritoriji Mančurije od strane doslovce francuske armije. Ljudi su proglasili svoju državu. Vojska došla na oprtu nivou i proglasila svoju državu. I to je naprosto prihvaćeno. Za kliku carskog puta Mančukuo je bio dovoljno. Oni su planirali da tu masu seljaštva koje je vladovalo prebace s druge strane mora i da razviju jednu kolonijalnu tvorevinu koja će efikasno rešiti problem te unutrašnje napetosti i japanskog društva. 1932. godine došlo do ozbiljnog pokušaja državnog udara. Oni to u istoriji zovu incident 26. februara. Pa nije baš incident. Htjeli su da ubiju i predsjednika vlade, u to vreme to bio Okada, admiral. Nisu uspeli, ali posljedica tog udara je bila potpuno potiskivanje struje koja je pokušavala da podrži kakvu takvu sliku mira u Aziji. Potpuno je prevladao radikalizam, ideja da Japanci imaju posebnu ulogu u Aziji, da su oni tu da oslobode Aziju, da zaustave prodor bijelog čovjeka, da oni imaju pravo da moralno brinu i nametnu svoju premoć svim azijskim zemljama. Naravno, pragmatična crta je bila jasna da se dođe do resursa, da Japan ne zavisi toliko od svega onoga što njima bilo potrebno za industriju od čelika do nafte. I prevlast te klike je dovela vrlo brzo do rata u Kini. To je samo bilo tad pitanje vremena. Incident je bilo sve više i 1937. godine krizu u Kini je kulminirala. Japan, a to već je moj kolega priča sa ovog predavanja, o tome što su radili po pitanju razvoja flote i ratovnog zrakoplovstva. Japan se u to vreme osjeća već vojno moćnim. Baš u to vreme neki od japanskih vođa koji su pragmatično razmišljali o tome što ih čeka. Pravili su procenu kada će Japan biti spreman za velike ratove. I negdje baš iz 1937-1938 je napravljena procena 1952. Tako ćemo da krenu. Kao primarnog neprijatelja su vidjeli Sovjetski savez. Imali su zaista, i to jeste bio jedan od temeljnih pravaca u razmišljanju japanskih elita, antikomunističko raspoloženje i stav da su oni prirodni konkurenti u Sovjetskom savezu i da Mančukuo jeste tampon zona koji obezbeđuje, pošto se fizički nalazi između Sovjetskog saveza i Kine, njihovo distanciranje od uticaja i prodora komunista u Kini. Ali u Kini je već počela revolucija koju vodi Mao Tse-tung. I Sovjeti su prisutni. U toj klimi bilo je bitno zapaliti prvu ratu. 1937. godine sve je počelo oko mosta Markapo, jednog drevnog mosta koji se nalazio u Pekinga u to vreme, sad u Narodnom gradu. Japanski ljudi su bio u blizini za vreme jedne noćne vježbe, nestao je vojnik. I tako se je počelo. Kažu, u raznoj literaturi vojnik se kasnije pojavio, ja sam malo izgubio. Ili ko zna gdje je bio. Japanci budu odreagovali gdje je vojnik, neki je zapucali njih, pa su Japanci pucali po Kinezima, Kinezi po Japancima. Svugdje, što je ostalo zabilježeno na istoriji da su komandanti i kineskih jedinica i japanskih jedinica bila dva dobra prilika, ali nisu uspjeli da spreče haos.
Ostala je teorija zavere kome je bilo interesu i koja je zapravo stalno pucao iz mraka. Imena teorija koja je dosta popularna, to radili komunisti, ima drugih teorija, ali potpuno nebitno. Kinezi su se postavili dosta trčno, odresito, nisu bili spremni za kompromise, Japanci su naravno primijenili silu koliko im odgovarao u datom momentu i znate kako to je završilo? Počeo otvoreni rat. Japanska vojska zauzela Peking, vrlo brzo je taj rat išao svojim tokom koji je potpuno haotičan. Kinezi sada snimaju dosta filmova o tom periodu i to možda zbudi s obzirom da tamo vlade komunisti kada unesu tako simbole tog vremena, ali tamo su taj kraj 30. godina, taj njihov preludi Drugog svjetskog rata je vrlo neobičan. Jer imate s jedne strane sovjetski uticaj, ali čak i Šekove snage koje su mogle protiv komunista, onda letaju na sovjetskim avionima, sovjetskim lovcima. Upravo ovih dana je gotovo nezapaženo ako izmemo poštovane goste iz Taco Sixa, Vasudnog foruma koji sada ovo snimaju. Oni su jedini reklamirali taj film, Kinezi su snimali blockbuster, svoj blockbuster, za koga su eto za epizodom angažovali Brusa Willisa, o borbama čak i Šekovih snaga koje lete sa ruskim lovcima i 15 i 16 protiv japanskih aviona u tom vremenu. I čak i Šekovi snage su se borili jedan dan protiv komunista, komunisti protiv nekih lokalnih komandanta, vidimo što su mnogo provincijalnih komandanta sa prijatnim vojskama, pa onda se udruže ti provincijalni komandanti sa komunistima pa napadnu čak i Šekove snage, pa se obrnu zavezništva za 3 dana. Oružje su bilo od koga god. Interesantno da je recimo Njemačka podržala u to vreme kineske snage, Kinezi su nosili one karakteristične njemačke šemove koje nakon snagom nazivamo Fritz šemovima. Izgleda zaista neobično, pošto su Kinezi manji po rastu kad nose tako te velike šemove. Imali su dosta njemačkog oružja u rukama, ali i sovjetskog oružja. Rat počne da bude sve komplikovaniji, Kinezi ne mogu da se efikasno suprotstave, povlače se. Japanci su okoljeni pobjedama, odlaze sve dalje i dalje, ali ogresi su zločine. U Nankingu čine stravične zločine. Nikad se neće dati koliko, ali procene su između 200 i 300.000 civila su. Oni su u prvom talasu pokupili 20.000 muškaraca koji su vodili sposobni zapalili ih bajoneta. Onda je rat za njih postao statistik satirani civila. Sad se pojavljuju kadru lovci P-40, nešto iz tog perioda i Amerikanci formiraju svoje dobrovoljce, ako se direktno nisu miješali rat, ali su imali leteće tigrove koji su leteli na lovcima P-40. Rusi također imaju svoje leteće tigrove, ali nikad nisu doživjeli punu medijsku afirmaciju. Svako tu je ispravila nova sredstva i vodi neko svoje ime. Ali u komplikovnom razvoju okolnosti 1937. godine Japanci namjerno svojom avijacijom pravi generalnu probu Pearl Harbora i potapaju na Jan Ceut, jednu američku topovniču. To je zaboravljen incident koji vjerojatno čak i oni najpasionarniji ljubitelji vojne istorije gotovo da ne poznaju. A jedan od najfanatičnijih japanskih oficira koji vođe jedne od tih njihovih klika sa svojim artiljercima potapa Britancima topovniču. Američki odgovor je krenimo sad i stavimo karatim Japan. Vreme. Oni ne mogu lako da se širi. Oni ne mogu da potapaju našu topovniču. Američka diplomatska mašina kreće da traži saveznike i traži od Britanaca da preduzmu radikalnu mjeru. Bilo je to jedna komplikovana diplomatsko-medijska akcija koja podsjeća na ono što se dešava u moderno vreme, recimo kao da sad pričamo o bilo kojoj modernoj krizi. Isti su mehanizmi, samo što je to negde ostalo zaboravljeno daleko u prošlosti, jer Amerikanci žele da stave Japan pod blokadu. Britanci to blokiraju. Chamberlain, nemojte zaboraviti u to vreme, pod vladu, i isti način razmišljenja koji je doveo do sporazuma u kojem je žrtvana Čehoslovačka, taj isti profil ljudi, isti ljudi zapravo, izvinjam se na grešci, su sprečili Amerikanci da se ide u radikalizaciju situacije sa Japancima posle incidenta na Yangtze. Ko zna kako bi istorija išla dalje? Znate, to su one pretpostavke šta bi bilo kad je bilo. U to vreme Japan je bitno slabiji, u to vreme Japan nema zerove, u to vreme Japan ima bitno manju vojsku i Amerikanci imaju sliku o tome što može da se desi i ne žele da dopuste da Japan jača, ali nedostaje međunarodna podrška. Ali očigledno da ni Sjeverčka država nije bila volja da se sad ide radikalno, ali tad već jača ideja da treba podržati Kineze. Između ostalog, malo prepomenuti lovci P-40 su jedan od izraza tog vremena, jedna od posledica. Amerikanci su odlučili da bugarski putem snabdijevaju Kineze, nisu htjeli direktno učestvovati u ratu
I kineski film koji pominjem nije baš tu istorijski vredostojan, jer Bruce Willis glumi američkog pilota koji u punim oznakama američke vojske komanduje Kinezima. Nije to baš bilo realno u to vreme, ali u filmu im je dobro izgleda. I korak po korak, rat koji vodi Japan u Kini, vodi se dublje glib, on možda da funkcioniše, kad je reč o statistici o gubicima koji nanose Kinezima, efikasno za Japance, ali u praksi jasno je da to radi bez kraja. Japan nema resurse da reši problem. U to vreme su japansku politiku vodila vlade kojom je premijer bio Prince Konoe. Čovjek za koga treba bitno uči njegov karakter u opisi tog vremena. Jedan jako suzdržan, odmeren čovjek, ekscentrikan čovjek. A njegov ministar spodnjih poslova u ključnim momentima je bio Matsuoka, čovjek je odrastao Americi, koji je kao dječak ukrcao se na brod, neki njegov blizak rođak uvijek ili šta, izbacio iz broda i on je u Oregonu odrastao. Energičan čovjek koji je shvatio da će se naći bezizlazna situacija koja pokuša da pronađe rešenje problema mir sa njim. Dinamika zbivanja 1939. 40. 41. je puna diplomatskih pregovora, nastojanja da se nađe rešenje. I to je jedan čudan period, jer kad se sad sa mnogo raspoložive dokumentacije, kad su akteri i sujeti ljudi nestali u vremenu, analizira šta se tada dešavalo, može se doći da spoznaje da možda, recimo, problem prevođenja i civilizacijskog razumijevanja bio jedan glavnih razloga zašto dve sile nisu uspjeli da nađu zajednički jezik. Jer u osnovi podjela karata bila jednostavna. Japan je želio sirovinu. Bili su nužne da bi oni funkcionisali. Amerika nije žela da Japan se širi. Negdje između, možda postoje kompromis. Tema Kina je bila sporna, u nizu tih pregovora, da ih pojednostavimo, jer bi bilo istrpljujuće pričati o toga šta se sve dešavalo, ostali Amerikanci tražili da se Japanci, bilo bi idealno odmah, ali ako već nema boljeg rješenja u nekom vremenskom periodu povuku iz Kine. S druge strane, Japanci želi što duže pristup i neke garancije za svoju ekonomsku afirmaciju. I svaki put, kad je možda na povolu bila neka pametna ideja, Japanci su odlazili korak nazad zahvaljujući nečemu što se kod njih zove neku kuđu. To je neposlušnost. Otvorena neposlušnost njihovih vojnih jedinica. Oni imaju politički senzibilnu situaciju u Kini, treba poštati Čanka i Šeka, a onda vojsko Kini odluči da formira kinesku vladu. Vojsko, slovce na terenu, oni odrede ko će biti vlada. Šta radi Tokio? Ništa, prihvati su Šičini. Matsuoka se očajnički borio 1940-1941. godine, pokušavajući da nađe rešenje. Sa američke strane, imate teorije zamjene, kad bi rekli da su možda tako htjeli, ali svi relevantni izvori pokazuju da je bilo mnogo arogancije, da je bilo rasizma, presira prema Japanu, nerazumijevanje. Neki ključni ljudi sa američke strane, koji su donosili odluke, su presirali Japan otvoreno. Bili su na strani Kine. Da bi situacija bila komplikovanija, nikad nisu mogli da razumijeli. Amerikanci su imali jednu ozbiljnu obavještajnu prednost. Oni su kroz operativnu akciju Magic imali uvid u šifre koje su koristili Japanci. Oni su mogli da čiti što se dešava. Ali, druga teorija zavljena je nastala zbog toga što su ti tekstovi loše prevedeni ili zanemareni. Jedna knjiga koja mi je bila otkrićem u vremenu kad sam bio jako mali u školi sam je prvi put čitao, nekako u trećem osnovne, pa sam obnovio, ne znam, u sedmom osnovne, kada sam došao iz nekog različitih primjeraka. John Toland, jedan sjajan autor, američki autor, je napravio uspon pad Japanskog imperija, koji je davno nekad kod nas štampan u 4 dijela i potrudio se ne reklamira nijednog izdavača jer nećete moći naći ovo izdanje iz 82. godine. On je izdvojio par primjera ključnih pregovora pred sam Pearl Harbor, u kojima s jedne strane stavio šta je dobio ministar spodnjih poslova Sjedinjenih Država kao prevod, a šta je zapravo pisao. Njemu piše naš revidirani ultimatum, a na japanskom, ako se kvalitetnije prevede, kaže ono što se iznosi u ovom predlogu zapravo su naše poslednji ustupci. I tako krenu. Washington
čita loše prevode. Vašington, kada Japanci pokažu spremnost za razgovor, pokušaju da shvate reči koje su potrebne. Treba li naći rešenje? Tad je već japanska mornarica znala šta je surova istina. Da imaju na raspolaganju gore za do 2 godine. Ako vode rat, maksimalno za 6 meseci. To su bili kompletni resursi gore na spomenu Japana na raspolaganju. Možemo mi da pričamo o lovcima koji su imali to vreme, možemo da pričamo o nosačima aviona, bojnim brodovima, ali oni nisu imali čime da pokrenu tu tehniku ako krenu. Oni su morali da čuo. Kredu se zbivali mi jednostavno. Matsuoka je pokušao da pronađe saveznike svog ljega ili god. On je bio inicijator ulazka Japana u Trojni pakt. U početku su Njemci čak očekivali da ne budu van rata, ali kasnije su počeli stupi ideju i pokušaju da u početku 1941. godine ih ne govore, nije ipak uđu rat. Matsuoka odlazi u svoje legendarno putovanje kod Hitlera. Jedini uspeh Hitlera dovede do situacije da ne može da izgovori reč kod njim. Jer Matsuoka je ostao u istoriju pamća kao vrlo riječit i agresivan sagovornik, nametno je svoju dinamiku Hitleru. Krenuo je vozom za Moskvu, da on mi se Rusima nađe paket. Kuriozno mi je da je nakon Jugoslavije dogodi se upravo vreme kad je sa vozom ulazio u Sovjetski savez. Ih je zapadnula ta situacija zato što nekoliko sati prije toga Sovjetski savez je potpisao sporazum sa jugoslovenskim vlastima. To je poznat istorijski moment koji za nas nije imao posledice, ali u to vreme drugačiji diskurs japanskog ministra spoljnih poslova, on se zapravo šta će značiti, došao do Staljina i uspio da dobije sporazum Staljina. Sporazum za nenapadanje koji jako se razredilo Rusije jer je možda održao jednu ključnu ulogu u Drugom ratu. Jer u prvoj istoriji Japanci i Rusi imali par vrlo oštrih sukoba oko jezera Hasan i Hachigo. Ruska vojska je tu, sovjetska vojska, da napravim ispravku, pokazala je vrlo odlučno zube japanskoj vojsci. Sovjetski piloti su odlično leteli u tim bitkama, sovjetski tenkisti su radili svoj dio posla, razmenili su udarce, to je Japancima poslužilo kao jedno lepo otražnjenje šta je moderna tehnologija i posle toga su naučili mnogo savremene masovne tehnike. Ali Japan je tad procenio da ne smiju da uđu u rat sa Sovjetskim savezom. Njihove su poslije struje, koja je od kojih jedna dominantna linija koju smo pominjali tražila napad na Sovjetski savez, druga linija tražila napadanje ka jugu. Dobili su ipak na kraju do internacionalizacije situacije. Ne Sovjetski savez prejake, a resursi koji su nužni su bili njeni. Japan se plaši da će izgubiti voz. Njemačka osvaja Evropu. Njemačka to radi munjevito. Gdje su oni u toj godini? Zašto oni ne bi nešto činili? I onda završna spirala počinje sa Barbarossa, 22. juna. Njemci traže od Japanaca da pomogu da uđu u rat, da oni napadnu Sovjetski savez. To bi zaista govorilo Sovjetski savez u jednu ozbiljnu kritičnu situaciju. Japanci odbiju to da rade i ulaze u pregovore sa vladom iz Višije, sa francuskom vladom, o tome da oni preuzmu kontrolu nad ostatkom Indokine koji je bio pod francuskim vlastom. Tamo je bila razmišljena francuska vojska toga. Vladu i Višije, samo da se razumemo u to vreme priznaju se američke države. Operativna akcija Magic. Amerikanci dobiju informaciju o tome da Japanci kreću akciju, da su ultimativno dobili saglasnost Višija. Američka reakcija, sve se to dešava danima u julu, dan za dan u julu 1945. godine. Stav Vašingtona je bio jasan, sankcije Japana, nije Japan spio da uđe tamo. Šta će dalje da rade? Presjeći će burmanski put koji bi se stavljava oružjem Kina, ići će na Malaju, ići će na Singapur. Vašington tvrdo postupa, kaže sankcije. U satima kasnije kažu, gotovo je, nema izlaza nafte u Japanu. E to dovodi Japan do puta bez kraja. Više nema izbora. Oni goriva nemaju. Država ne može da funkcioniše. Njihova ratna mašina je do grla zakopana u ratu Kini. Narod vri, narod hoće akciju. U međuvremenu, vojska je faktički preuzela kontrolu. Jer u godinama koje su prethodile ovom zbivanju, od vlade do vlade, od kuća do kuća, recimo u tom famoznom incidentu od 26. februara, vojska se izborila da kopnena vojska,
za mehanizam u kome može da obnovi svaku vladu. 3 vodeća generala, načelnik generalnog štaba, šef inspekcije vojnih škola i čovjek koji bio na funkciji uslovnog ministra kopnene vojske, oni su mogli da daju saglasnost ko će biti ministar odbrane. Ako oni ne daju saglasnost, kompletna vlada je pada. U međuvremenu, civilne vlasti su toliko oslabile da su dozvolile uvođenje od forme vanrednog stanja, opštu mobilizaciju i zapravo civilne vlasti, parlament, sve institucije koje su stvorili, koje su prepoznate kao zapadne demokratske, su stavljene na stranu, vojska donosi odluku. U kulminaciji zbivanja, ko Noe više ne može da kontroli situaciju, nije dorastao u situaciji, formira se vlada koji vodi Tojo. Čovjek koji izgleda kao stereotipni japanski vojskovođa. I toko Drugog svjetskog rata, uglavnom ko simbol Japana, američki karikaturisti novinama su crtali Tojo. On je bio baš to kako su zamišljali da treba da izgleda opasni, odlučni Japanac. General koji nije sposoban da se naspije, koji je tražio rat odmah i sad bez bilo kakvog ustupanja. U tom ambijentu pokušalo se pronaći u zadnji tren neko rješenje i pregovori tokom jeseni 1941. godine padaju. I ako Japan očajnički treba samo garancije da mogu da imaju naftu, niko tu nije ne. Možda Amerika mogla da bude senzibilnija, a možda nije trebala da bude s obzirom na to da je bilo izvjesno da japanski militarizam vodi se dublji sukob. Japanci nisu bili spremni za pregovore, oni su kao najmekše rješenje predlagali neke rokove po 25 godina za izvlačenje svojih snaga iz Kine. Drugi svjetski rat je bio u punoj mjeri u toku. U takvoj atmosferi japanska mornarica priprema napad na Pearl Harbor. Admiral iz Roka Yamamoto, komandant pobjednog flote, jedan sjajan vojnik genije, čovjek koji jako voli sve američke države, koji je jako posveđen zapadnim vrednostima, dobro upoznat sa superiornošću sve američke država, čovjek koji je mnogo puta pokazao iskrenu, veliku želju, šta god da se deša samo da se dolazi u sukob sve američke države. Taj čovjek kao svakog dosebno u Japanu nema problema sa emocijom. On radi sve da svoju zemlju što bolje pripremi kao oficir za rad sa američke države. Kod njega nastaje ideja o Pearl Harboru. Ima mnogo raznih teorija koje su izvorne. Postoji jedan engleski autor, jedan engleski novinar, dopisnik iz Amerike koji se bavio pomorstvom, je napisao 20. godina prvo analizu pomorskog rata na Pacifiku, onda roman koji počinje sa iznenadnim japanskim udarom, smrtonosnim udarom na američke more. U to vreme, sticam okolnosti, kad su te knjige izašle, Yamamoto bio japanski vojni ataše u Vašingtonu. Kažu, imao je priliku da čitati tu literaturu. Zatim, 1940. godine odigrala se jedna akcija koja je mogla da služi kao inspiracija, to je britanski napad na italijanske brodove u Tarantu. Tamo su u relativno plitkoj luci Italijani imali koncentraciju vojnih brodova, Britanci su im se primakli sa vokrilcima, torpednim bombarderima Swordfish, potopili su polovinu vojnih brodova Italijana. Od tog vremena postoje anegdota kad dođu Amerikanci, kaže, jesmo vidjeli flotu kao u Tarantu? Jesmo, vidjeli smo i onu bivšu, kroz odluku koja je na dnu, a vidjeli smo ovu koja plovi za to. To je bio jedan jasan dokaz šta može da se desi, šta može da se uradi. Imali su i Amerikanci svoju priču o tome, imali su oni vježbe ranije, gde su baš sačali eksploatni Saratoga na jednoj vježbi, izveli napad na Harbor, na dvostrane vježbi i uništili su protivničku stranu, američki dio flote koji je bio protivnička strana na vježbi. Po naređenju američkog predsjednika, zbog krize na Pacifiku, američka flota je napustila svoje mirnodopske luke u Kaliforniji, otišli su San Diego i koncentrisani su na Havaji. Otišli su Pearl Harbor. Zbog toga tamo je bila flota 1941. Japanci, to ćete prepustiti da detaljnije priču tome, rade obavešteno, pokušava se da prikupe informacije šta se dešava, prave plan. Ima tu par interesantnih priča kako je to pravljeno. Imali su nekog centričnog oficira, operativca Koshimu,
koji je navodno šetao po palubi neprekidno pušio. I on je navodno smislio plan i naravno nepretencijozno nazvao ga plan Kuršima. Po sve, što je on bio. Do kraja života je tvrdio da on sve to smislio. Jedan operativni oficir, kapetan korvete, znači Valet Major, onako su bliži ti čidovi, kasnije kapetan fregate, Genda, direktno operativno radio na planu. Ključna uloga Yamamoto bila u tome da promijeni dotadašnji odbrane plane koji su bili zastavljeni ideje da se pusti američka flota da dođe, pa da prvo, kada se primaknu teritorijama koji kontrolišu Japanci i prvim ostrovima na japanskim podmornicama, ako je moguće desetku tu flotu, pa da je oslabljeni dočekuju u odlučujućoj bici pred japanskim obalom, kao što se to dešavalo u japanskom istoku, kao što je kraj bilo u Tsushima. Japanci imaju fascinaciju sa tim odlučujućim bitkama. Njihova kultura je puna tih primjera, njihove bornačke veštine se zasnivaju na odlučujućem udarcu. Nacionalna mitologija je prepuna primjera u kojima, za razliku od nekih drugih nacionalnih tradicija, recimo da ne kažem i naše, da smo uvijek imali nekih crpljujuće na to, oni imaju fascinaciju sa tom zamisli i jednom momentu zadaju jedan udarec. I to je prvi začin. To jeste njihov mentalitet i vratno zato je Yamamoto lako mogo da pridobije kolege za ideju da se napada Pearl Harbor. Ostalo su bila važna, ali tehnička pitanja. Kako uopšte priči? Jedan zanimljiva obaveštajna analiza je trebala da predstavlja pregled kretanja svih brodova koji prelaze Pacifik 10 godina pre toga. I šta je pokazala? 40 stepeni sjeverne geografske širine, niko ne ide severnije, u novembru, decembru, zašto? Jaki su ljudi. Onda, kako je Amerikanci izviđaju? Krenu njihovi hidroavioni, 500 nautičkih milja od Havaja, a gore sa Lauta iz Dutch Harbora 500 milja prema jugu i ostaje zona između. I oni su proračunali. Kada izvršimo pripreme, naše brodovi treba da plove pravo linijski i da uđu u tu zonu, u taj džep koji oni neće da dogledati, koji će nama kupiti vrijeme. U vreme dok se flota priprema, tajno vježbaju, preduzimaju sve mjere za obavešteno maskiranje, telegrafski održavaju važnu komunikaciju, obaveštajci agresivno rade da prikupe što još možda se prikupio o Pearl Harboru. U to vreme su još uvijek vode pregovore. Traži se političko rešenje. Završni pregovori propadaju opet, kako je dotad bivalo, zbog nerazumijanja dve strane sve do toga. Kreće flota. 600 sača aviona, 2 teške kristalice, 1 laka, 9 razarača i ono što je bilo jako važno, 6 tankera. Krenuli su od Kurila, koje je kasnije Sovjetski savez 1945 uzeli i neće ih pratiti. Krenuli su ka istoku, ušli su u taj džep. I sad, prepuštam mi reč, ako mom kolegi koji će sada da vas prevede ovaj drugi dio priče koji se odnosi direktno za Pearl. Dakle, zapravo napad sam na Pearl Harbor je bio fenomenalno izrežiran i fenomenalno organizovan. Dakle, organizacija samog napada trajala je čitavih godinu dana, dok su trajali pregovori, japanska komanda, admiralitet je vodio kompletnu organizaciju, prikupljao podatke, dakle god može da prikupi o preciznim događanjima u bazi, svakodnevicama, pa čak i ljudima koji se kreću, u koje vreme, u patrola, po bazi. Dakle, samim tim što je baza Pacifičke flote prebačena na centralni Pacifik, dakle na Havaje, stvorila se jedna idealna podloga da se Amerikanci izbaci iz potencijalnog rata istog momenta. Dakle, kompletna Pacifička flota je prebačena u jednu bazu na centru Pacifika i ukoliko bi se zadao taj odlučujući udarac, Sjedinjene države bi se jako teško vratilo. I sada moramo da se osvrnemo na to kako je zapravo izgledalo pomorsko ratovanje ranije, a kako je u što se pretvorilo kasnije. Dakle, do kraja Prvog svetskog rata, od pomorskog ratovanja ste mogli da očekujete ono najnormalnije. Pojave se dva broda, jedan preko puta drugog, gađaju se salvama, koji potone prvi, taj je izgubio, ovaj drugi je pobedio. Sad, ono što Englezi nisu shvatali na početku
Drugog svetskog rata i što do kraja Drugog svetskog rata nisu shvatili kao ni Nemci, to je da više se ne stavlja u prvi plan Battleship kao najveći bojni brod sa najvećim kalibrom topa, već je glavno naoružanje mornarice zapravo bio nosač aviona. Svi brodovi u floti su bili koncentrisani da štite nosač aviona. Jer nosač aviona je mogao da u roku od 10 minuta lansira sve avione koji su se nalazili na palubi, ispod palube. Ti avioni su sa lakoćom mogli da se obruše na protivničke brodove, da ih unište i da se vrate nazad u bazu. A brodovi bili neoštećeni, pošto su veće distance od pitanja. Sad, to je jedna stvar gde je Pearl Harbor zapravo uveo novinu u ratove. Jer se prvi put zapravo u nekoj bici većoj upotrebilo taktičko ratovanje aviona sa nosača. Zašto je došlo zapravo do toga? Vidite, Havaji su jedno ostrvo, sad sam ja skinuo sliku na ovaj folder, moram da otvorim. Dakle, kao što možete da vidite ovde na mapi, Havaji su brdovito planinsko ostrvo koje se nalazi na centru Pacifika, sama baza Pearl Harbor se nalazi u ovoj ovde uvali. Ta uvala je najveći adut Sjedinjenih država u to vreme. Zašto? Dakle, celo ostrvo je planinsko, ne može sa drugog kraja ostrva da se puca na bazu. Brodovi ako hoće da unište tu bazu, ukoliko hoće admiral da uđe kroz uvalu, ne može da uđe zato što je dubina vode od 13 do 15 metara. Što je apsolutno jako nezgodna situacija za brodove da manevrišu u takvim dubinom, pogotovo za celokupnu flotu koja broji više desetina brodova. Jedini način je da se lansira napad sa nosača aviona. Dobro, potapat ćemo brodove torpednim bombarderima. A kako ćemo kad torpede idu na dubinu od 20 metara, ovo je dubina 13 do 15 metara, znači torpede će se zakucati u neku stenu dole, eksplodirat će, neće doći do svog cilja. Ok, projektovat ćemo nove torpede, koje će imati drvenu osnovu, koja će biti lakša, koja će moći da plutaju po površini vode. To je prva novina koja je uvedena. Druga novina koja je uvedena je da su tu prvi put prikazali japanska vojska, japanska mornarica, tu prvi put prikazala zapravo, što bi rekli, u pravom svetlu, tada lovački avion, najsavremeniji Mitsubishi A-60. Dakle, taj avion je zapravo nešto što je Japan uvelo u moderno doba mornaričkog vazduhoplovstva. Dakle, preteča njegova Mitsubishi A-5M je bio revolucija, zato što je bio prvi avion sa niskim krilima, koji je poletao sa nosača aviona koji je mogo da dostigne brzinu od 450 km/h, koji se pokazao odlično u Kini. A-60M je bio razvijena verzija tog aviona, koji je mogo da leti brzinom od 500 km/h, na jako velikoj visini, bio je jako manevrabilan, lak za kontrolu i moje dovoljno naoružanje da uništava tada najsavremeniji američki avion, što je negde bio 540, koji je bio znatno sporiji, znatno teži za upravljanje, mnogo lošije manevarske sposobnosti. Međutim, Amerikanci su tu, kao što su podcenjivali Japanci u svemu, tako su ih podcenjivali i u toj vojnoj tehnici. Dakle, prvi put napad na Pearl Harbor se zapravo pokazao koliko je japanska vojna tehnika sredine 20. veka bila napad. Dakle, prvo, Japanci su izvodili vežbe u uvali u njihovoj državi koja je bila jako slična. Dakle, slična je bila dubina vode, raspored ostrva je bio jako sličan, oni su tu pravili rekonstrukciju samog događaja i vežbali konstantno godinu dana taj napad. Takođe, sve vreme, pošto je Havaji i sam taj Waikiki grad koji se nalazio tu, bio 50% populacije Japanaca. Dakle, manje od 30% su bili državljani Sjedinjenih država, pošto su Havaji bili kraljevi, da? Japanci su činili 50%, Kinezi i ostali državljani, Amerikanci je bilo najbolje. Tako da je Japancima bilo najlakše da infiltriraju svoje špijune, koji će da rade najobičnije poslove na tom ostrvu i da vode normalnu život. Ali će svakodnevno izveštavati sa svojih položaja kako izgleda američka flota trenutno, koje su promene,
koje su promene trenutno u toku da bi Japanci mogli da naprave što bolje plan. Nakon godinu dana izvršen je napad na Pearl Harbor. Dakle, nekoliko meseci ranije japanska flota je samo nestala iz ruke, s obzirom da su naravno i izviđači Sjedinjenih država stalno motrili japansku flotu. Oni su samo nestali. Isključili su se sa svih radara i sa svih komunikacija, niko nije mogu priznaći. Tada je zapravo postalo 100% jasno da će doći do napada. Međutim, navodno, niko nije znao gde, niti je znao kada. Ali, stanje pripravnosti je bilo. Sjedinjene države su iz mainlanda, dakle, slale svoje avione u bazu Pearl kako bi ojačali ovu vojnu pomoć. Konstantno, misleći da će možda doći do napada, tu i bili su u pravu. Međutim, samim tim što nisu znali kada će se taj napad desiti, nisu mogli ni dobro do toga. Dakle, izabrano je da do napada dođe upravo 7. decembra, zato što je bila nedelja. Prvo, nedeljom ne postoji izviđačka patrola oko ostrva, dakle, da je jedini dan na nedelji kada svi spavaju duže, kada ne postoji patrole koje mogu da uoče avione, se približavaju flotu. Duže spavaju, dakle, borbena gotovost je znatno lošija nego ostalih dana. I nekako se baš utempiralo da je u to vreme kada je napad počeo oko 8 sati ujutro trebala da se vrati grupa B-17 aviona iz mainlanda da sleti na Pearl Harbor. Tako da su oni očekivali veću grupaciju aviona da stigne u bazu. I upravo im je to i došlo do. Zato što oni su stali na nekih 300 milja, japanska flota, lansirali prvi talas napada i kako je taj prvi talas prišao ostrvu, radar je uočio veliku količinu aviona kad prilazi. I pošto je taj radista koji je radio kao operator bio jednostavno neiskusan, on je rekao, dobro, to je grupa B-17 koja treba da dođe oko 8 ovde, propustite ih, nema nikakve reakcije, međutim nisu bili u pravu. Ono što su želeli su i dobili, dakle, potpuno iznenadni napad. Nisu očekivali ništa u tom trenutku. Pripadnici vojske i mornarice Sjedinjenih država. Napad je bio koncipiran da bude izvršen u 3 talasa. Prvi talas je trebao da uništi postrojenja na zemlji, dakle, piste, protivavionske topove, sve ono što je moglo da pruži otpor. Drugi talas bi se masovno koncentrisao na flotu koja se nalazila u luci. I treći talas je trebao da uništi infrastrukturu objekata, odnosno objekte koji su služili za obnovu, dakle, dry dockove, za popravku brodova, zalihe benzina i nafte i sve ono što je trebalo da pomogne Sjedinjenim državama da se vrate u igru nakon nekog vremena. Dakle, ovo je jedna od poznatijih slika, postoje više varijanti. Jako je čudno, ali raspored vojnih brodova se prethodnih meseci pre napada nije mnogo menjao. Dakle, ovako je sve izgledalo. Jedina razlika je što je Oklahoma se nalazila pored Nevade ovde. Međutim, dan ranije brod je prebačen pored Marylanda da bi bio lakši za inspekciju. Trebala da dođe inspekcija, da provere kakvo je stanje u brodu, da odrade generalnu probu svega što se nalazi tu. I samim tim otvoreni su svi prozori, sva vrata, kako bi oficir lakše prolazio i video kako su ove stvari. Isto to se desilo i sa ostalim. Međutim, gde se nalaze nosači aviona? Ono što je bio najveći problem, zapravo što je prvo trebalo da budu uništeni. Nosači aviona su zapravo backbone flote u to vreme. Je izašlo 2 dana ranije iz luke, dakle, nijedan nosač aviona nije ostao u Pearl Harbor. Samo su bili vojni brodovi koji su svi bili preko 20 godina stari. Dakle, 1917. 18. godine je možda bio najnoviji brod koji je bio u konfiguraciji. Oni su izvršili prvi talas napada koji je prošao potpuno besprekorno. Izvršili su i drugi talas napada, 19 brodova je potopljeno. Maltene nikakav otpor Sjedinjene države nisu pružile. Podigli su 2, 3, 4, 5 aviona, što je bilo apsolutno mizerno upoređeno sa 350
aviona, 3 različite tipa koje su Japanci koristili za taj napad. Dakle, bio je raspored takav da ste imali Kejtove BP-10, to je bio horizontalni bombarder koji je nosio torpedo i ispuštao ga sa neke visine od 5, 6, 7 do 10 metara u vodu. Postoje Aichi Val, to je bio vertikalni bombarder koji se obrušavao i ispuštao bombe na vodu. I treći bio Zero koji je kružio, koji je bio lovački, rasno lovački, koji je kružio okolo i štito vazdušni prostor. Dakle, oni su potopili 19 brodova u tom trenutku. Priče, recimo za Arizonu. Arizona je potopljena, 1170 ljudi je poginulo u tom brodu, ostalo zarobljeno. Oklahoma, upravo taj nesrećni brod koji je trebalo da bude, trebalo da bude inspekcija, koji je bio otvoren kompletno, voda je potpuno lagano ušla, prosto 10 torpeda su ga razorilo, prevrnulo se 850 ljudi i ostalo zarobljeno u brodu, West Virginia je potopljena, Kalifornija je potopljena. Uglavnom, svi vojni brodovi su bili uništeni. Od 19 brodova su uništeni, 14 broda su narednih godinu dana vratili u upotrebu, modernizovani su i kasnije su učestvovali u daljim sukobima. Dakle, ono što je postignuto, samo jedno što sam zaboravio da kažem, taj treći talas je zapravo otkazan. Zato što je Nagumo smatrao da su dovoljno uradili tim napadom i da više nemaju faktora iznenađenja i jednostavno su se povukli. Nakon toga usledila je apsolutna opterećenost naroda koji su živjeli meštana Havaja i vojske Sjedinjenih država, maršal Law je uveden zakon kontrola, vojska kontrolisala celo ostrvo, plašili su se invazije. Zato što logično, nakon bombardovanja, usledeće invazija kopnenih trupa. Do te invazije nikada nije došlo, to su ubrzo i shvatili. Zapravo, šta se postiglo tim napadom? Tim napadom se nije mnogo toga postiglo, upravo zbog toga što nijedan od 6 nosača aviona američkih nije potopljen. Oni su uspeli da izvrše napad, unište sve bojne brodove, od kojih se 14, više od pola vratilo u upotrebu. Nijedan nosač aviona nisu bili ukrzali. Što je bila automatski propast samog Japana i celog rata. Japani su te godine tim napadom shvatili da su oni rat izgubili. Yamamoto je sam tvrdio da ukoliko nisu nosači potopljeni, da oni nemaju snage da se bore sa Amerikancima i da će oni svakako rati izgubiti. Dakle, oni su naneli bitke, potopili su brodove, međutim, na kraju se ispostavilo da ta šteta koju su oni naneli zapravo bila mizarna u poređenju sa onim, takva će šteta biti naneta njima na kraju rata 1945. godine. I zapravo, ako pogledamo kronologiju samog Drugog svjetskog rata na Pacifiku, Japanci su dobili samo jednu bitku posle toga. To je bitka kod Koralnih ostrva. Nakon bitke kod Koralnih ostrva usledio Midway. Japanski napad na malo američko satelitsko ostrvo u jugoistočnoj Aziji. U toj bitci na Midwayu 6 nosača aviona Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu, Zuikaku i Shokaku potopljene 4 komada. Što znači da su samo 2 flotna nosača aviona ostala u životu. Nakon toga, Japan je konstantno krenuo da gubi teritorije, da bi se 1945. godine sve završilo sa 2 nuklearne bombe koje su mančene. I pogledamo se ovaj domaću. Eto, pustit ću reći. Samo jedan, zbog opisa kad već ovdje postoji crtež, u 2 reda, kao što vidite, su tada bili nosači aviona. Japanci imali vrlo jednostavan plan. Spolježni red je bio izložen napadu torpednih bombardera. Torpede su bilo modifikovane, to su postojeća formatska torpeda, ali su doslovno šprk ploča napravili stabilizatori koji su omogućili da zaranjuju duboku vodu i da mogu kroz relativno plitku vodu da dođu do brodova. A ovaj drugi red, za njega su odredili bombardere koji su udejstvovali sa prepravljenim granatama za glavne topove sa bojnih brodova. Prilagodili su paljače i iskoristili su to kao probojne bombe, Ali da se nadovežem na glavnu temu, naravno, u jednom trenutku kad nisu stradali nosači aviona se je bilo gotovo, ali za Ameriku Pearl Harbor je tačka mobilizacije. Tačka gdje počne rat, gdje je nacija u šoku, ali na tome se pravi
emotivni impuls koji omogućava da američko društvo pređe u ratni kolosijek. I to je bio kako. Upravo to o čemu ja vam cijelo vreme pričao. Američka industrijska moć daleko da naše japansku i nema način da se poradi. I to je zapravo bio početak kraja za japanske imperialne ambicije. Bez bilo kakve nade da možda dođe do obrata tokom rata i sve žrtve koje su pale položene su za simbol japanske nacionalne tvrdoglavosti sa potpuno izvjesnim krajem. Iza svega toga što su ostali blockbusteri kao Pearl Harbor koji nas je pratio jedno vreme u izlaganju, ostale su mitske priče i teorije zavere oko toga šta se dešava oko Pearl Harbora, kako je bilo moguće da su Amerikanci iznenađeni. Potpuno normalna situacija. Magla rata je jedan fenomen od koga ne mogu da pobegnu ni najmoćnije vojske najorganizovanija društva. Opuštenost, nedisciplina, sitni promašaji, ostalo zbliženo kako su dospeli, presreli jedan telegram koji su dešifrirali, naprosto u unutrašnjoj proceduri rada to je dospelo na dno prioriteta. I dok su došli do tog papira, već je bilo kasno. Ne treba oko toga praviti mitove, jer to su ipak događaji koji toliko puta se podobili kroz svjetsku istoriju, koji pokazuju zapravo koliko su svi površni i neoprezni. Japanci su prvi zadali udarac i to je to i u njihovim borilačkim veštinama ona ključna prepreka. Oni su izabrali vreme i mjesto i zato je njihov uspjeh u napadu na Pearl Harbor bio neminovan, američki otpor bio simboličan, bez obzira što film koji ste mogli sada djelomično da gledate prikazuje hrabre američke potupe u poleću, to je bila parkina scenarija, u principu herojstvo koje su tad pokazali su neki od mornara spašavajući svoje drugove. I tu su neki dobili ovdenje, potpuno zasluženo, ali to je bila situacija koja je bila prirodna za jednu poražavajuću situaciju. Jedino kako je moglo da bude tada hrabre neko odbrani Pearl Harbora, bilo upravo to, da pokaže muškost u spašavanju svog kolege, to je bilo sve. U gašenju požara, u pokušaju da se dođe do ljudi koji su bili potopljeni, ali u situaciji koja je bila potpuno jasan, čist poraz. Ali koliko god bio poraz za Amerikance i koliko god bilo veliko iznenađenje, bio poraz za Japance, zato što konačnog efekta za rat nije bilo. Amerikanci su dobili povod, potpuno čist povod koji su mogli da pokažu naciji bez pora. To nije bilo potapanje topovničenja Jangce rijeci, nije bilo kod Japanaca na mostu Marka Pola nestanak jednog vojnika u mraku, nego je naprosto jedna čista situacija u kojoj od tog momenta kreće američka industrijska vešina prije svega i gazi Japan, dolazi na teritoriju Evrope i radi što radi i to se moglo završiti, to duše uz tu jednu rezervu 1945. godine. U moderno vrijeme podjele između istoka i zapada, ponovno se sada revidira istorija, vodi se rasprava šta je bilo važnije za Japance. Da li dva nuklearna udara ili prodor Sovjeta u Mančuriju koji je očistio glavninu njihove vojske koja je bila preostala. Šta god da je bilo presudno, oni su taj rat mogli da izgubiti. Sad, jedna stvar koja je jako bitna, ovo je prvo slika iz Sorokoja Yamamoto, ovo je Nagumo admiral koji je vodio sam napad sa Kakija, odnosno prvog glavnog nosača aviona. Dakle, japanska industrija, kao što je rekao Aleksandar, se zapravo bazirala na industriji zapadnih sila. U Americi je to bila konkretna Engleska. U avijaciji to su bile i Sjedinjene države, i Engleska, i pomalo Nemačka, međutim to je bio najnerazvijeniji, dok nisu krenuli da proizvode svoje avione. Sada, ono što je kod Japanaca bilo jako bitno, dakle, svi brodovi koji su u tom trenutku, glavni brodovi koji su bili mobilisani za napad, 7 nosača pojedinih, su bili engleski proizvodnje. Ili proizvođeni u Japanu pod engleskom licencom, još 1914. 15. 16. i 17. godine. Dakle, bili su poprilično stari. Samo su bili renovirani, remontirani i jednostavno mogli su da se mere kako tako sa američkim brodovima u istoriji. Piloti japanski u to vreme su zaista bili njihova zlatna tačka. Bilo ih je manje nego pilota ostalih zemalja, međutim njihova obuka je bila izvanredna i temeljna. Dakle, njihova doktrina je rekla da je bolje imati manje pilota sa apsolutnim obrazovanjem i fenomenalnom obukom, koja će trajati duže vreme,
veći broj ljudi koji će leteti, ali neće imati dovoljno dobro obuku zato što se nema vremena. Upravo to im je kasnije došlo. Svi ti piloti koji su bili obučeni, manje više su bili poobarani, poginuli, zarobljeni. Ostali su na minimalnom broju pilota i pritom je potrebno samo da ubacuju ljude u avione, u kokpite da mogu da lete. Pritom na sve to, ne samo da su piloti kasnije bili neiskusni, nego napredak japanskog vazduhoplovstva malte ne bio nikakav. Od 1941. godine, nove verzije ZL-a i drugi avioni koji su ulazili u upotrebu, su konstantno bili za korak, ili 2 ili 3 koraka iza najmodernijih američkih aviona. Američko vazduhoplovstvo, što mornaričko, što kopneno, se razvijalo iz dana u dan sve više i više. Japansko je stagniralo. Dakle, na početku rata imamo jednu situaciju gde je tehnologija Sjedinjenih Država i Japana negde egal, ali broj japanskih brodova i aviona je bio manji nego broj američkih. Na kraju rata imamo situaciju gde ne samo da je broj japanskih aviona i brodova bio manji nego američkih, nego je tehnologija američka bila ovde, dok je japanska bila. Odatle je krenula zapravo neka priča o kamikazama, zato što oni više nisu imali izbor. Imali su avione koji su potpuno neupotrebljivi, manje više bili su lagane mete za moderne američke avione, piloti koji nisu bili dovoljno obučeni da čak upravljaju tim avionima. Preti invazija Sjedinjenih Država na Japan. To ne sme da se dozvoli. Stanovništvo po svaku cenu autonomistički mora da se zaštiti. Što znači da će piloti časno ući u avione, žrtvovati svoje živote, da zaustave američku flotu da izvrši invaziju. Oni to nisu uspeli, već dobrom voljom Sjedinjenih Država nije izvršena invazija, nego samo manja okupacija teritorija, čega je japanska vojska faktički do dana današnjeg nestala da postoji. Imali pitanje? Sad možemo u drugu frekvenciju. Manje smo pričali o avionima, što se vjerojatno moglo očekivati. Želio sam zaista da opišem to atmosferu, koliko nekada god izgleda veličanstveno let japanskih pilota na Pearl Harbor. Koliko ipak su svi ti potezi bili determinirani nizom političkih poteza, stanjem društva u dekadama prije toga. Naprosto to je bio zbir poteza koji kao nekom scenariju vode ka nečemu što je neminovno. Ima pitanja? Nema pitanja? Onda smo završili. A i pitat ću ja kako danas izgleda baza u Pearl Harboru, da li postoje, pretpostavljam, neki muzej? Da, muzej. U suštini, baza izgleda tako da jednostavno mislim da se i dalje koristi kao... Da, pacifička flota je tamo, ali generalno postoji taj inventar, tu ga je Arizona potonula, pošto plitka voda nisu izvlačili brod, nisu ga rastavili i izgradili su kao spomenik, gde ljudi mogu da dođe, da pročitaju imena poginulih. I takođe brod Missouri na kome je potpisana kapitulacija Japana stoji u Brooklyn kao brod muzej i u suštini ništa nije posebno sem toga napravljeno. To bi sve nismo vidjeli i vodili. Da. Statistički na kraju se svede da je stvari 13 ljudi je snabdevalo jedan američki vojnika, dok je dve osobe stavili za jednu japansku. Ovo su sve stvorili industriju. Znate šta je, većina ljudi kada se uđu borbenom dejstvom, jako teško mjeriti koliko ljudi zapravo prihvaća to. Ima statistika iz vremena Korejskog rata, a od tad nije napravljena poštena statistika da je recimo tad u nekim od elitnih jedinica svega 15% ljudi otvaralo vatru na vojnika koga mogu da uoče na bilo koju uljast. Tako da je teško mjeriti šta se dešavalo. Mislio sam na mašineriju koji stoji iza. Da. Ne mislim na klasično koje podržavaju. Da, mislim na industriju na sve. Ljudi su tad pasivni, ali naravno Amerika je imala demografski potencijal, imala industriju koja ima premca, imali su rezerve sirovina. Što god da pričamo o Japanu, ali o njihovoj marljivosti u pokušaju da stvore svoju vojsku, prosto nisu imali dovoljno izvor čelika. S druge strane, njihovi planeri su otišli ekstreme, recimo pravit će se prenosače od 55.000 tona, 50.000 tona, kao što su Yamato i Mishima, tu su potrošili čelika koje biste pretočili to u bilo koje drugo sredstvo ratne tehnike da dobijete nepojmljiv debalans. Na kraju oba broda su otišla na dno bez bilo kakvog relevantnog rezultata na moru. Jednostavno,
Japan nije imao ništa što bi moglo da bude adut za njihovo preživljavanje. Mi možemo da sad sa distance, kada pričamo o toplom prostoru i udobnom, da recimo imamo neku posebnu emociju za hrabrost tih vojnika u borbama na ostrvima, na to što su radili njihovi piloti, svi koji su dotakli recimo memoare Samura Sakaja, Samuraj, to je jedna od rijetkih knjiga s japanskog područja koja je prevedena na srpski jezik. Morali su biti, nisu mogli da ne budu impresionirani sa njegovim opisima borbe kada čovjek ostaje bez oka, kada leti 1200 km sa vrlo teškim povredama, kada opisuje šta su oni bili kao borbene mašine. To može da zvuči nama entuzijastima interesantno, ali ne menja istoriju jednog brutalnog rata. Činjenicu da je Japan žrtvo, da su japanske vođe bile usijane glave koji su zbog nerealnih emocija, nerealnih ambicija ušli u sukob koji ne može da se dobija. To je ono vječno pitanje, na kraju kraja mi smo imali kao narod takve situacije relativno nedavno, ako ćemo o istoriji, u kojima se postavlja pitanje šta nekad može da dobiti. I reći o tome da kažete, kalkulisali smo pa ćemo prihvatiti ne de Bože kapitulaciju, nego da li može politika jedne zemlje da vas dovodi u sukob u kome ne imate šanse da pobjedite. Jer pobjeda na kraju, kako god da je tumačite, pravila igre koja vam je nametno pobjednik, vas dovode u neravnopravnu situaciju. Kao što je to 1941. godine za Jugoslaviju bila bezuslovna kapitulacija i 1999. godine koja bi se sad vraća ovog dana kao bumerang sa mnogim stvarima koje se dešavale, je bila situacija koja je isto tako. Imate jednu politiku koja se uvode u sukob koji ne možete dobiti i onda oni vam kažu koja su pravila igre. Nije bila radikalna situacija. Nije došlo do, što se kaže u vojnoj struci, do agresije sa radikalnim ciljem. To je bio jedan od omiljenih termina JNA. Ali ono što su rekli, to su i radili. I Japan je isto tako završio. To su neke bolne lekcije u kojima naprosto nekako ne možete emociju za Yamamoto pristup. Jer znate, kad vi imate priču o čovjeku koji je dobro poznavao sve američke države, o čovjeku koji ima pozitivnu emociju prema toj državi, koji ne znaš što on ima potencijal, koji kaže, jedina stvar koja ne smije se radi jeste da ratujete pobjedi. U onom momentu, kad je japanska politika odlučila da se ratuje, taj Yamamoto je pokazao svoj briljant, uradio sve što može kao čovjek da nanesu Amerikancima što veće bolje. Ali on nije mogao sa svojim vojničkim genijem. A njega uzmimo tu sad kao simbol mnogih sjajnih japanskih starešina. Nisu mogli da pobjede mašineriju američke industrije u sebi. Jer tu ne bi osporio kvalitet američkog vojnog materijala, ljudskog materijala. Teško je povoditi neke stvari, ali činjenica da Amerika mogla stalno preko okeana da šalje nove avione, nove tenkove, nove puške, zapušeni s tim resursom. Taj resurs kada je preplavio Pacifik, sve ostalo je bila statistika. Konačan poraz Japana je bio jednostavno pitanje vremena. I zato mislim, zato bih kada pogovarali ovo, nekako dao sam tu slobodu, kažem, ovaj uvod će mi biti teži. Da pričamo o tome kako jedna nacija dođe do tog stanja, kako su oni u 3 biološke generacije uspeli da dođu od feudalizma, od staleškog društva, krutog staleškog društva, gdje nije bilo šanse da pređete iz jednog staleža do drugih staleškog života. I da odjednom usvoje neke potpuno nove vrednosti, da dođu do ideje da izazovu najveću silu tog vremena na radu. U 3 generacije. Imali su oni na tom putu sjajne pobjede, ali su ih upriljali brutalnim zločinom. To je ono što jeste japanski fenomen do njihovog ekstrema. S jedne strane, mnogo su toga učinili, što možda im predstavlja zaista velika istorijska dostignuća na kojima mogu da grade neke nove tradicije. S druge strane, to što su radili u Kini, ni malo nisu prijatne priče. I danas u Kini, kad sam se osvrnuo na neke nove filmove, prave njihova filmska produkcija, mass media, prave dalje projekte koji stimulišu jako veliku mržnju prema Japancima. Ti filmovi su puni borbenih pokliča mržnje prema Japancima. Jer to što se njima dešavalo, to je jako brutalno. A istorija Azije je išla kasnije drugi neki pravac odnosno nego nam je bilo potpuno. Pa sad koji izraz izabrati, ali da bude dovoljno težak, kako bi izgledalo kod nas 2018-2019 snimiti film u kojem osuđujemo Njemce zbog Kragujevačkog zločina. Vjerojatno bi mnogi ljudi čak umirenih stavova bili iznenađeni što sad, pa nećemo valjda da otvaramo priče iz prošlosti. A Kina sad snima filmova u kojima prikazuje zločine na Nankingu i brutalnosti japanske vojske
koja je ubijala civile u stotinama hiljada bez bilo kakve rezerve zašto se to čini. Bez bilo kakvog pokajanja zbog toga. Nisu to jednostavno vremena, možemo da pričamo o tome kako Zapad radi. Zbog čega je propuštena prilika recimo 1937. da se radi. Jer tu je zapravo japanski nacionalni i vojnički ego dobio nagradu, afirmisali su se jer su shvatili da mogu da urade najbrutalnije poteze, a da ne budu kažnjeni. I tad prvi put je interesantno Roosevelt upotrebio izraze koje su kasnije kod potonjih američkih predsjednika postali popularni kao što recimo banditska država. Moralni kriteriji su se promijenili, ali eto tad je prvi put japansku vojsku nazvao banditskom zbog zločina u Nankingu. I sad, naravno, i mi smo tu malo kontradiktorni, jer s jedne strane, zaista kada pogledi sa prsa kraja, evo, mi smo obojice entuzijasti koji vole makete aviona, lepo da me napratim makete japanskog aviona. Taj dio priče veličava. Ipak, dobar dio istorije japanske vojske u ratu u Kini i kasnije tokom okupacije je bio pri svega vezan za brutalnost prema civilima, a ne za neke idealne vrednosti i neki stvarni vojnički mogu. Onog trenutka kad su bili situacije sa Dranem, da, sjajno se borili su za zadnje. Ali ti isti vojnici, o kojima, kada gledate američki diskurs i američki filmove, Amerikanci prikazuju uspeh svog oružja. I oni prikazuju Guadalcanal, prikazuju se Saipana i Iwo-Jime, te sudar dve vojske. Ali ne treba zaboraviti da ti japanski vojnici koji su tada borili, prethodno su imali mnogo civilnog oružja. Brutalno su maskrirali stanovnike na tim otocima. Presegli su, pokazali su jako mnogo sila. I nijekom slučaju, kada tako gledate, ne možete da ih idealizujete. Kad su oni bili u prilici da budu jači, nisu imali granica brutalnosti. Onog trenutka kad su se branili, pokazali su da umiju da umru herojski. Najmi se da svega par dana pred napad na bazu da su Sjedinjene Američke Države izvikli svoje nosače. Da li je to bilo slučajno? Slučajno što su izišli na vježbu i to je bio nedostatak, ima to razabere, ali zaista ne postoji ništa što bi bilo temelj za ideju da je postoja neka namjera kao što ima u nekoj teoriji. To je interesantna stvar, zapravo Enterprise je učestvovao u odbrani. Dakle, sa nosača aviona koji je bio kapetan bilo lansirano je 10-ak Wildcata koji su se sukobili sa Zerovima i zapravo dosta od tih 29 aviona koji su oboreni, ali to marginalni dio priča, ono što je bitno, nisu bili u luci, jer tada bi oni bili izloženi napadu, naravno oni bi bili prioritet. Jednostavno, to je problem nedostatka obaveštene pripreme. Na kraju krajeva pitanje da li su Japanci mogli da su imali tu informaciju da prelagaju vremensku dinamiku, jer bilo kog trenutka čitva operacija mogla da bude kompromitovana. To je bitka za minutu. I zaista, nisu u slučajnosti, vi bilo kog trenutka možete da otkrijete da postoji ta grupa brodova koja je bila prilično velika i zaista, i da su Japanci imali kvalitetne obaveštene podatke, pitanje je zaista sad samo teorija šta bi učinili, da li bi oni zaustavili operaciju ili bi rekli sad idemo jer nemamo izbora. Nisu u sav trud koji su uložili obavešteni rat na Havajima, ipak treba imati u vidu da su japanski agenti imali mnogo otpora u saradnji sa japanskim stanovništvom, etničkim Japancima. Ima tu anegdota, recimo, kada japanski obavešteni oficir pokušava da pridobije pažnju, pokušava da nađe lojalne Japancima, mu jedan obećao da će spaliti Rižno polje ako krene rat. To bi bio najveći dobar. I naravno, s obzirom na tadašnje tehnološke mogućnosti i ostalo, nije bilo lako dostaviti informaciju. Neki od agenata koji su bili nevredi su pali. Tako da, stvarati sada sliku o namjeri nema osnova. Nosači su imali svoju planiranu aktivnost na obuci, oni su zbog toga isplovili tačku. Koliko je tačno procena da bi invazija na japansko ostrvo koštala 200.000 američkih života da se išlo u tom meru? Nikad nećemo saznati, jer do toga nije došlo i sad naravno zapadna historiografija... Spalo i bili da velika statistika. Pravljena statistika na osnovu iskustava svaki narod i to je bio obrazac i to je jedna grupa statistika koja je pravljena za psihološko propagandne pripremno stanovništvo. Šta učiniti, kako objasniti šta će se desiti. Ali psihološki faktor je čudan. Koliko god da pušta otpora u jednom momentu sve počne da se slama, nema baš toliko mnogo primjera da velike nacije mogu da pruže
oružje otpada zadnjeg, na kraju krajeva Njemci koliko god da su bili fanatizovani, ono je trenutka kada je krenuo slom. On jeste bio totalni predavao se hiljade ljudi, desetini hiljada vojnika. Tako da je pitanje šta bi se dogodilo zaista u Japanu, ali Rusija je vrlo jak taj sada talas historiografije i revizije koji insistira na tom podsjećanju i na manđursku epizodu, jer sovjetska vojska je u jednom jako dinamičnom tempu koji odgovara otprilike brzini kretanja tenka slomila japanske jedinice koje nisu bile oštećene kao što su bile one na Pacifiku. Jer treba imati u obziru da sve snage odbrane ostrava u vreme kad su američke snage dolazile, da su već bile dobrano načete. I ako ništa drugo, klimatskim faktorom, koliko god da su Japanci bili spremni, ali tropi su tropi, sve su to krajevi koji su bliski ekvatoru, već učestvovali u ovim nestima, snabdjevanje im bilo slabo i sami ste rekli, oni su bili prilično izloženi pritisku nedostatka logistike, ako da budemo tu obazrivi, i prije dolaska prvog talasa u iskrcavanju, ipak su bili izloženi i jakom dejstvu iz vazduha, dejstvu artiljerije ratnih brodova, priprema je uvijek bila kvalitetna, američka mornarica nije mogla da žali čelik, imali su ga, i onda su tek dolazili u borbu sa tim snagama. A za to vreme, snage koje su bile Manđuri, one su bile svježe. To su bile snage koje su bile popunjene ljudstvom i materijalom, koje nisu imale gubitke, koje su trebale da dočekaju sovjetsku vojsku, bar u teoriji spremne, ali sovjetska vojska sa jedinicama koje su stigle sa zapada, s jedinicama koje su bile prekaljene, iskusne, kojima je bilo dosta više svega, bilo su u tom momentu ne su stavile. I mnogo svega često vremena govore da zapravo japanski car nije toliko reagovao na nuklearne bombe koliko na potpuno propast u Manđuriji, jer tu su shvatili da zapravo izlaza dalje nema i tu već možemo da ulazimo u teoriju o čemu su zapravo raspravili, kako bi izgledalo da je sovjetska vojska krenula da se iskrcava na japanskim teritoriji i kako to iz diskusa Japanaca moglo da izgleda i koliko bi bilo drugačije u odnosu na dolazak američke vojske. A sa američkom vojskom, ipak u svoju propagandu koja je Japan pravi vreme rata, da će Amerikanci brutalno silovati sve žene, ubijeti djecu, sve ono što se pričalo za 40, što je izazvalo i ona masovna samoubistva na sjeveru Okinawa, dobrim dijelom, dijelom zato što nisu imali izbora, jer ih je njihova vojska tjerala tamo postupanje skakanje svetnica. Ipak, u tom momentu, avgustu 1941. to je već istršena matrica, što je isto iscrpljeno, strategijsko bombardovanje američko nanjelo velike gubitke. Naravno, da nuklearna pečurka izgleda vrlo pečatljivo, ali mnogo veći gubici su bili bombardovanje Tokija. Kad je kombinacijom zapaljenih nuklearnih bombi uništen grad, ti gubici nekom puta nadmašili gubitke od nuklearnog oružja, direktne gubitke. Tako da, za senzibilitet nacije, bilo je veliko pitanje da li sad zaista važno, da li poginete zato što su od zapaljive aviobombe ili od nuklearne aviobombe. Šta je tu zapravo suštinska razlika? Bombardovanja su bila beskrupulozna i ne treba zaboraviti da je to drugo vreme da je Curtis LeMay, tadašnji komandant strateške bombardovske avijacije, čovjek koji kasnije bio ključnih u kubanskoj krizi, samo da vas podsjetim, on je tada mogao bez problema da napiše naredbu koja je ostala sačuvana o tome kako sprečiti gašenje požara koristeći tempirne bombe da bi se ubilo što više civila. Za standarde tog vremena bilo potpuno normalno da jedan general stavi to dokument i da stavi potpis ispod toga. Ali to je 1945. godina. Još pitanja? Ja znam. Polako. Tvoje pitanje je kada ćemo završiti, tako? Ajde, ja sam. Nego? Ajde. Odakle toliko metkova kako bi napalili? Govorite na sistemu. Koliko metkova? Odakle im toliko metkova? Napravili ljudi municiju. Ona se pravi u fabrikama i tokom rata. Ako u ratu, one dva dragona metkova se kupili, oni nisu imali. Jeste istrošeni, ništa. Avion mora da sleti. Višanje mora da ide sa snage. To ti je dobro razmišljenje. Zapravo, ne tako određuje šta ti možeš uraditi. Ne znam da su nisu uzeli snajper. Pa zato što je malo vojnika sposobna da radi sa snajperom. Zato traži se jako dobra obuka. A s druge strane, kad ti protivnički vojnici krenu napad, onda ti treba mitraljez. Možda izustojiš mitraljezom i dovoljno snajper.
ti postavlja Japancima dovoljno prostora i već su stigle dobar u more dažne. Da, ali nisu bili dah. Japanska vojska sa resursima i kao što nam je naš mladi slušalac lepo postavio pitanje šta da radite sa mecima i stručite 2 vreće metaka, šta dalje. Tu je zapravo ključno predloženje zašto Japan nije ostvario neke od ambicija koje su imali na početku. Jesu oni napravili podjelu svijeta i odredili gdje će ko od njih da dođe od Šri Lanke do Novog Zelanda, sve to lepo funkcionisalo na papiru. Ali realnost rata je bila da su izvukli maksimum za početak i za svojih transportnih kapaciteta. To je problem. Transportni kapaciteti, njihove trgovačke flote koja je bila rekvirana su jedan od ključnih odlučujućih faktora. Vi morate da prebacite te ljude materijal. Prvo, onda drugo, dolazimo sad do tih ljudi. Koliko vi ljudi imate da vi možete da učete na teritoriju Australije? Jeste da Australija u to vreme s nekim patron avionima danonoćno pokušavala da odloži kontrolu, ali ljudi, doslovce to je veliki teritorij, toliko da su mogli da isključuju jednu diviziju da ne bude ugraničenih danima. Ali gdje ta divizija ide? S kojim resursima da napravljaju? Oni su već u Malaji imali jedno katastrofalno loše iskustvo, opasno iskustvo, na teritoriju koji bi bio bliži. Postoji vrlo interesantno kad je Yamashita krenuo napredovati iz Malaja, kad je došao do Singapura. Yamashita nije imao te više famozne develjače. On je ostao bez municije za artiljersko oružje. Doslovce od nekog desetaka granata. Vojnici su bili iscrpljeni dijarejom. Hrane nije bilo. Prebrojavali se, dijelili se zadnji meci koji su imali. Na Malaju u samom početku. I stice okolnosti koji su srećeni za Japance, oni su uspjeli da zauzmu Singapur. I onda kad je krenulo osvajanje od ostrava do ostrava, doslovce, zamislite japansku vojsku kao fleku koju pokušavate sada da raširite po tom teritoriju. Rasuta, izbledila, nije bilo više resursa koje bi se moglo otići dalje. Ja se sad izvinjam, imam jedan specijalni zadatak, ja sam jedan matori tata djeteta od 8 godina, koja sada hitno mora da preuzmem ovdje u blizini i sa njom nastavlja kasnije predavanje na temu Igra prestola. Najbolje se malo sa Daenerys i Znajima i ostalo, malo ću da promijenim temu. Hvala vam što ste